Da se osvrnemo na to što se dešava u našem regionu. Navikli smo da uvek gledamo prvo u svoje dvorište pa da onda možda kritikujemo ili dajemo sugestije i onima koji su oko nas. I Srbija generalno sve neke pozitivne, ali možda i negativne kritike razmatra, razmišlja o njima i zaista smo uvek raspoloženi da razgovaramo. O tome piše i naslovna strana Politike. Srbija je uvek za razgovor, kompromis u stvari nije loša reč. Pokušavamo da razumemo i šta za pojedine centre moći znači kompromis, kao da svi možda imamo neko drugačije shvatanje te reči. Ali u Jutarnjem listu u Hrvatskoj izlazi izjava gospodina Milanovića koji kaže da Zagreb nema nikakve interese da se meša ni u unutrašnju ni u spoljašnju politiku Srbije, a u Večernjem listu naših komšija izlazi velika slika gospodina Lazovića i kaže ovo bi bio idealan kandidat da bude na mestu predsjednika Srbije. Šta oni nama žele? Ako su nas u 2 rata, u 2 navrata desetkovali. Pa oni su poznati po tome da kada bi se Srbi sad preselili u Aziju, oni bi morali da idu za nama jer bez Srba ne mogu da žive. To je jedna potpuno patologija tolika vezano za nas. Mi se bavimo Hrvatskom samo zato što tamo žive naši sugrađani, zato što se nam se desilo da nam je i kulturno-istorijsko nasleđe ostalo tamo vezano za našu crkvu i za postojanje naših naroda na tim prostorima, a naš narod je uz njihovu demokratsku i pod znacima navoda demokratsku i politiku koja poštuje ljudska prava, također pod znacima navoda, sveden na onaj procenat koji je odgovarao i Anti Paveliću i svim onima koji nisu htjeli da Srbi postoje u Hrvatskoj. Tako da Hrvati su završili jedan proces etničkog čišćenja Srba sa elementima genocida i sa mnogim genocidnim fazama u toj istoriji zajedničkih odnosa u zemlji koja je bila i naša, a ne samo njihova. I sada, umjesto da se okrenu sebi, da počnu da se bave situacijom u svojoj zemlji, oni se i dalje bave Srbima. To je prosto nevjerojatno, to je čista patologija. A pogotovo je patologija ako neko uzme na sebe pravo da određuje ko treba da bude predsjednik Srbije i na taj način iskreno su vrlo tešku i medveđu uslugu učinili gospodinu Lazoviću. Da sam na njegovom mjestu, ja bi se brzo ogradio od toga i rekao ono što je pitanje političke pristojnosti, a to je da o tome ko će biti predsjednik Srbije odlučuju građani Srbije na izborima i da to je jedino legitimno, sve ostalo su nedozvoljena mešanja unutrašnje stvari Srbije. Da, ali evo, gospodin Lazović i jeste jedan od onih koji priželjkuju izbore. Nadaju se da će opozicija uspeti da ostvari svoje neke interese i koliko vama možda u neku ruku deluje komično, kada im kao na tacni dato im je sve od vlasti. Mogu da izaberu kada će biti datum izbora, mogu da izaberu da li će da se kandiduju i u kakvim koalicijama ili dogovorima. Međutim, opet jedni koji opet pripadaju nekim opozicijonim krugovima govore dobro, to bi bilo super, ali mislim da bismo već za jedno 6 mjeseci izašli na referendum da se stara vlast vrati. Koliko je možda u našoj istoriji poznato da kada tako nasilno nekoga svrgavamo sa vlasti, već sutradan ne možemo baš da se dogovorimo kojim ćemo putem. Ovi protesti građana koji su iz mnogo opravdanih razloga nezadovoljni aktualnom vlašću su na neki način preuzeti od probriselske opozicije. To je malo i greška, ne malo, nego dosta velika greška suverenističke opozicije što nije se pridružila tim protestima na vreme i dala im jednu drugu notu za koju ima puno razloga. Recimo, situacija na Kosovu i Metohiji je razlog zbog čega treba protestovati i pritiskati aktualnu vlast zbog greške koju je napravila sa Briselskim sporazumom. Ali oni su nekako izostali i onda većina građana koji nisu probriselski orijentisani, ali su protiv aktualne vlasti, je pala u ruke ljudima koji su potpuno vezani za Brisel i koji misle da treba pre svega uvesti sankcije Rusiji, a treba jednostavno bez zadrške ići u evroatlantske integracije, jer to više nisu samo evropske integracije. Od početka rata u Ukrajini Evropska unija je postala samo političko krilo NATO-a, danas niko više ne može da nas laže da odlazak u Evropsku uniju nije pre svega ulazak u NATO. Tako da danas kad govore da su za Evropsku uniju, ljudi u stvari kažu da su za evroatlantske integracije i NATO je tu nezaobilazan. U tom smislu, kada tako pogledate, onda svi oni koji za to se zalažu rade u suštini protiv 90% građana Srbije koji su na svim anketama pokazali da u slučaju da se kao uslov ulaska u Evropsku uniju postavi odricanje Kosova i Metohije, da su ljudi protiv toga. Dakle, mala grupa opozicionih stranaka, mislim mala po podršku u javnom mnenju pa i u biračkom telu, je sada neprirodno preuzela veliko telo ljudi koji protestuju i zbog toga bi trebalo očekivati da njima izbori idu, da im je u korist da izađu na izbore.
Međutim, svesni su da nemaju izgrađenu infrastrukturu. Ne samo oni, niko sem Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije nema izgrađenu infrastrukturu i to je u stvari najveća kritika aktuelne vlasti što je dozvolila da opozicija bude tako slaba, a mnoge stvari koje su vezane za opoziciju zavise od sistema i od toga koliko vlast u stvari omogućava opoziciji da funkcioniše. Realno da je omogućavala opozicija bila jača, nije jaka. To govori o tome da je vlast učinila neke ispod radara postupke u sasecanju finansijera, u medijskom onemogućavanju opozicije da ojača. To je loše zato što kada se tako nešto desi, onda ljudi sa maloj podrškom u biračkom telu, kao što je sad slučaj, preuzimaju velike uloge. I dešava se, kao što smo imali 5. oktobra 2000. mada smo tada u opoziciji imali mnogo jače organizacione strukture, i stranke, i lidere, da preuzimanje vlasti je bilo vrlo teško i turbulentno. U ovom trenutku da neko dobije na tanjiru vlast u Srbiji od opozicionih stranaka, ne bi mogao kadrovski da popuni sve ono što Srpska napredna stranka drži. I to nije problem samo opozicionih stranaka. To je pre svega problem Srpske napredne stranke, jer njihov silazak s vlasti će značiti vrlo veliko urušavanje celog sistema, a s druge strane problem cele države što smo se jednom glomaznom strankom vezali za jednu politiku, jednog lidera i imamo situaciju da može da se desi da nam zbog toga mnoge stvari na državnom nivou isklizaju. Tako da to su stvari koje... I sad ima još jedna stvar koja se dešava. Od ovoga pokreta koji sad pokušavaju da pretvore u izbornu platformu ove probriselske stranke, oni će morati i lidera da je iznesu. Tako da me ne bi iznenadilo da je, pošto je Hrvatska obavještajna služba mnogo vršlja po našim ovde prostorima, ne bi me iznenadilo da je ovo jedna vrsta diskvalifikacije gospodina Lazovića da ne bi bio lider, jer ako vas podrži Hrvatska, neko je od njegovih kolega iz tog fronta podržao to da bi mogli da ga izbaci iz igre. Sa svim jasno, očigledno da stvari treba posmatrati. Da, ali govori se o sankcijama koje će biti uvedene Kosovu. Mi znamo da je Kosovo izdržavana teritorija i da oni bukvalno žive i hrane se iz fondova Evropske unije. Na raznorazne načine dobijaju podršku iz Evrope. Da li su oni zaista spremni da se u tom smislu možda odreknu nekih primanja da bi nastavili sa ovakvim jednostranim potezima, mada ipak verujemo da Amerika ima način da ga zaustavi, je ono što je pitanje da li oni to zaista žele. Kurti je već jednom bio zaustavljen u vreme Trumpove administracije kada ga je Grenell smenio u vrlo kratkom roku. A zašto ga je vratio? Vratili su ga već zato što je u suštini problem je podrška albanskog naroda tom čovjeku. I onda kada imate toliko podrške jake, a imate jaku podršku jer on, bez obzira na sve ove njegove akcije i sve ovo što radi prema Srbima, on nije bio deo te mafijaške strukture i ratne strukture iz vremena OVK. I u tom smislu ne mogu da mu prikrpe sve ono što su recimo radili sa vođama OVK, pre svega sa Tačijem, kome su otvorili fioku ratnih zločina i završio je u zatvoru i na suđenju. Tako da u tom smislu Kurti je zanimljiv, naravno, kad kažem zanimljiv stavljam pod znak navoda, zato što je to čovek koji se u suštini potpuno logično ponaša do kraja. Bezbednostno interesantna osoba u svakom slučaju. Da, vrlo bezbednostno interesantna osoba od vremena marksista-lenjinista Kosova i ovoga što je kolega rekao od njegovog učitelja i svega toga, ali je osoba koja je u stvari logična u onome što su Amerikanci njima dali. Znači, ako ste vi nama priznali izbore, jer oni su priznali izbore i Kurti ih to podsjetio, vi ste priznali te izbore o kojima smo sad, ovo što je kolega rekao, izbore koji su van svih demokratskih standarda, su Amerikanci zemlje Kvinte priznali. Onda je bilo logično, ako vi nama priznajete izbore, ako kažete da smo mi država, pa mi ćemo uspostaviti kontrolu nad svakom delu svoje teritorije koju vi priznajete kao državu. Znači, suština zločina jeste u tome što je neko od 2008. odlučio da prizna potpuno mimo međunarodnog prava secesiju naše teritorije i taj neko je u stvari najveći krivac. E sad, taj neko ima svoju agendu. On ide po sistemu kuvane žabe. Neće da dođe u situaciju da ugrozi celu poziciju Sjedinjenih Američkih Država u celoj Srbiji, što se da nastavi ovakvim načinom ponašanja koji je logičan za ono što su oni rekli. Jeste vi država? Država smo. Znači, ako smo mi država, mi ćemo na svakom kvadratnom metru uspostaviti svoju silu, pa makar to radili sa specijalcima. Oni su im formirali vojsku. Jeste nam formirali vojsku? Pa ta vojska nešto mora da radi. Jeste nam priznali izbore sa 3%? Pa to su znači legitimni gradonačelnici, oni moraju da rade taj posao. To što neki Srbi se bune... Ovih nekih 97% što nisu izašli. Njih to nije briga jer oni imaju Sjedinjene Američke Države za sebe, imaju Britaniju, imaju Nemačku, Italiju, Francusku, imaju sve zemlje Evropske unije, a mi kažemo za te zemlje da su nam prijatelji. Sad kad tako imate tu poziciju, Kurti radi logičnu stvar. Ali
Amerikanci to tako ne vide, jer njima je mnogo bitna Srbija. Srbija je mnogo jača od svega toga, oni na Albanci idu strateški, ali taktički ne smeju Srbiju da gurnu potpuno u neprijateljski odnos prema njima, a Srbija na ivici toga. Ovo što ja pričam po medijima, u ime Narodne mreže i što nekad gleda preterano, to da moramo budemo svesni da su to naši neprijatelji, da tu nema partnera. Znači, kad čovjek dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Nemačke, Velike Britanije, to je naš neprijatelj. Pristojni narodi se trude da neprijatelju bude neprijatno u njihovoj zemlji. Mi to ne radimo. Mi treba to da počnemo da radimo. I na ivici smo toga. I to će se desiti jednog dana ako nastave ovako se ponašaju. I zato svesni da će Kurtijevim logičnim ponašanjem u kome preteruje onako kako odgovara američkim interesima, to jest ne poštuje to, doći će u poziciju da izgube mnogo veće stvari i Srbiju i poziciju u Srbiji. I zato oni sad njemu uvode sankcije i mislim da će biti efikasne sankcije. Iskreno, prijatno su me iznenadili, moram priznati, jer ovo su ozbiljne sankcije. 7 njegovih dužnosnika ne može da ide u Sjedinjene Američke Države. Oni su odjednom ukinuti iz vežbe Defender, što je vrlo značajno zato što je nama, Srbiji, bilo značajno da oni u tome ne učestvuju. I u celoj toj priči govori se o tome da će prestati da lobiraju za nezavisnost Kosova, što ako Sjedinjene Američke Države prestanu da lobiraju, oni su u velikom problemu. Koliko je optimalno da će se to... Mada one, s obzirom da su donali to u strategiju svoje spoljne politike, više ne moraju ni da lobiraju. Ali možda više neće sprečavati ono što sada radi. Naša vlast treba da ponovo počne radi, a to je proces odpriznavanja. Ako to ne budu sprečavali, mnogo više država će odpriznati Kosovo i to je veliki problem. Da, pre nego što nastavimo razgovor, nastavljamo tačno tamo gde smo i stali. Nisam zaboravila o čemu smo pričali i s obzirom da je mnogo nekih nelogičnosti u celoj situaciji u kojoj se nalazimo, valjalo bi stvarno nekako krenuti redom. S obzirom da su svi oni koji su spremni i koji imaju možda tu moralnu potrebu da stanu u odbranu svog naroda, moraju da imaju tu neku ličnu spremnost za najodvratnije i pretnje i uvrede koje će biti ispaljene na njihov račun. Svi smo mi negde toga svesni, ali da pokušamo da svi oni koji možda podržavaju politiku predsjednika Vučića ili barem nisu protiv njega i ne žele da ga nađu u šahti, označeni su kao rulja, krezubi, pijeni, sendvičari i tako dalje. To su samo neki opisni pridevi koji su se našli na naslovnim stranama medija. Međutim, kada govorimo o onome šta je to što Kurti ima, Kurti ima nedvosmislenu podršku svog naroda. Često poredimo situaciju, kada govorimo o odbrani integriteta i suvereniteta jedne zemlje, poredimo situaciju u Ukrajini sa našim spornim pitanjem. Koliko bi možda Kurti mogao da se ugleda na Zelenskog? Vi sami znate koliko je opala podrška Zelenskog od kada je počeo rat u Ukrajini, zato što je i on izbore gradio na antiratnoj retorici. Da li je nešto najgore što se Kurtiju može desiti upravo da izgubi podršku naroda i da li bi podršku naroda izgubio ako bi pustio neki ustupak Prištini, odnosno ne dao ustupak Beogradu, odnosno ne da nam nešto učini, već samo da ispoštuje ono što su sami izdogovarali. Kurti je došao kao čovjek koji... Da probamo i njega da razumemo, možda... On je došao kao čovjek koji je posle potpisanog Briselskog sporazuma koji su potpisivali njegovi prethodnici nastupio sa radikalno nacionalnih pozicija. Međutim, ono što se zaboravlja je da nastupio sa radikalno socijalnih pozicija. On je obećao obračun i sa kriminalom i pravednije društvo na Kosovu, sve ono što realno nije ni uradio, ni uradio. Sada je možda u poziciji, jer on liči na ideološkog fanatika, u poziciji da previše gura nacionalnu agentu, jer mu je to jedino ostalo, a gura i toliko da će možda doći u poziciju da ga ponovo Amerikanci smene, kao što mu se desilo sa prethodnom administracijom, i da opet time dobije podršku u onom delu naroda koji je spreman da se tamo fanatično bori ne samo za nacionalno, nego možda i za neke druge socijalne ciljeve.